Via Kamal Kanor online TV channel and Mala Kenyam can ask calling her in Guatemala. Learn ban link Kajan Guasame Banarwach Kaki as Perimaigo, mented Dr. Yagma Chartin a Laquar. Roger Latkon Guasame Mu Mila Dr. Yagma Char la Nathan Conte la enemy Kijita Nore la Kakama position to Dinekano Ray Quara. Shang ni wude shar kame far call mechi gwada kana ajan karwara ntama lanwerone ka kwara konin cha kwany tin konte kel ga jeka dial ga jor kan kono nyamre ler kana me mi jiram jidit gor jan wajinde je nyon asan ko ken ko de latiti de kan chamala chu gosentin gor kon kan wude ko ten go baja nywaka aneti gol murai kon ka ta dana le daspele mayo ro daga je dr yang machar netin kon la moja ka gwatidit kare kuma kada la kana jor tela ene mineka ki jetarin kono logo janisha gane kon la goro ko ba mu ga position na kane de kono sha moch ka goto dit kane kono sha nore sha kana tente rem nore widian na kane ti ka ji bargazal ala dinga bargazal kane kono mu komno dit re kuma ka alo mi cha jogo no jin ngum la ne to la ka mo je ka kwar ka jamo tele explanation la large nakel but in a minute tin konan ku jele nyon kne kono la kama kwar a chenga ni wuri shala par kole mi shiro kule kwanya ta mejan la interim chairman ne ke kwar nanan lip ko gwa dak rek ma char men cha dak rek ma char cha jaloñ no jen jala nuar karwadam the rest ka jang kana jor no antama mate narodi na ngume to ka dak rek machar mi leer mi shirka na moja jen ngeje ka tok den go ne de konte la jor ten tega kuma asfel mayo tanin gandial peke ne ka kuma kirma yadit lo la rana moy ka yoko ba kullu jen ka asfel maji ba kullu ka kuma dung ayo alo tran ten lo chaji lele chaji jur bi rwanjen kon lat kan gwad ma bi kula nangarar tede ngwana shi lar long ripon to ngwan ka pangen kan jang tila jala den go ka kon jagayo ka ba chola ayo ko ba ko no ne ko ken kan obne ka kulo confuse kan nore so ajen ta dan tok min te jang nen yen mitre kuma ka ayo jang mo jor kan ne jiten yen tenalo dong gwe jan go te ka aswele mayo mo dong de na de ga mat ke in reality Dr. Machar la da keli wo be mal be ben no ne dia bane ti shi kana tin ka ku mal ka te tin ka ko be te gum be kana kula ngaje no mu to a changling yan me da ne yan kan nore ru ne dia kon te kare ti jen ka ji asfele mayo kan dia kan nore no bad me kan guje no ko cha kula ngaje no ina me in kan nore yana karo den ti kan go yana me na tan jana ken bai yen bang normally bai yen bang ka they know it already charge pay fine but just you comply with whatever we request because ba kulu gujen ware no telere ka chane dia chaka yen but purely speaking nera konen cha yen kan ware rudien dial kan ware mete jorma cha yen ten yen rejmi loro bang ter chitere gde to goje so nore kan bire be jegono so jen dan to so nyod ni yo nena nera kone akwany ka kume dung dagre ma cha la jes fele mayo tila jor ji bargazalti kan dial kane de ka kuma yo alo kabne kan ka yo loro ba shu kane de thin at nong ne je wa cha ka pay ala do mo lat na confusion ngai na te ka spy net la yor ka la spy ya aram la jor ka yo ba kula jien ba wuj ba jo lim ki ba jo gui ta dan de je da ka je en ta dan te ka kaneti so these people are spied because spy ne aswel mayo because information ya kan kula nang jok ba kul non kirma yadit that's why you are seeing it now to rotate. They've done enough damage already. So, and par call point charge pressure Kennedy T. Oh, Dr. Machar. Run by Dr. Ba far call by a cooler bell, Kaladana Salat. Code and can yes film my out which Kajuba Metagan along a woman can come to Dr. Machar. Gwandun, D and Gorbia Guadu when you ran Kate and Tetega? No. Jin Gadamot, we mean the la knew the Telilut. If you are acting on behalf of your father, kadong shi mede la de na kon jo gwara kon barar men mi barar ko ken liu mi barar nan manom belat so kan ware disrespectful no mo
ki telus ka gat misha ma chelat so dak remo cha sere ka gwandien ko jaram dan la kwar so ma cha yen de ja kon luñ chet ke men chala de wude chal ke me o yen na tanel ma la deputy chairman wud tet jala de gwanu tele dol mo ba dol men mi shi commander in chief dak remo cha kon barar ka tijen a jaram dan bi dial bukalat so that is correct but nuer gwado me chi jan dan te gatan jeno ko lugu jeno bi jang bu ken mo kerek ke dong de je yen che ga jan cha yen ne me tho fu jeno rami chimet ke jang right angu mi kana yen ga jama ngone che lwag yen so na me jana na gode nywa yekel da rema char dere wo jan la kam na kwar dit la ka kam enemy la ne de kon lu kon nuere ka ne to ka ne de cha paybo already so tadin kayo chenyon jeno ko jigayo but tegatin la spite ke spy shift neken ne de babu gwinetin kono to kayo mu we go awar we je mun wa no ko rin wal chikari nok kam dubtin kono de ramdan de mal ko gore go dum bayo ngajeno ngade ko ko yowon so jan dana to kono mo